Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Shisngi Shwab Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Konggal Sangma bat Menteri Rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma kin penlong ye ke jing ye kendo lang banyakren halor ki kampot kamsam jong kini ki artli ki Jela Usembut Menteri Rangba ke Jela uba Preston Tunsong Lengba ke District Committee on Boundary Dispute mentakasngi ke Sautrik ubenai nailar arazar arpuai ula penlong de ke jing ye kendo lang bat ki dekat jong ke District Committee na Ribhoy District naga benta banyakren halor ki kampot kamsam bat ya ka ka bakili ya kren kin sa pentip pat sya ka sarkar Jela na ka benta ban ya penben ya uput hapdeng ka Assam bat ka Jela Meghalaya ya ka jingilang ha gani ka sngi penlong ha conference hall jang ka office ka deputy commissioner ha nongpo ha ka bala kli do sembut menteri rangba ka Jela ba Preston Tunsong kumu chairman ban ya theria tai halor ki kamput kamsam jang ka Jela Hagani kasngili don langru UMLA jong Ribhoy District uba Meral Bonds Aim nangta UMLA jong Mahoti constituency uba Dasakhet Bha Lamari uba Sustenance Sotun ki MDC na Ribhoy u executive member jong KHADC uba pej katanat elaka us aim ka hima ki dekhot ka snong bat kumjuru na kalyang ka district administration laya keren ru halor ki jaka ki bujujia ka jingi ka japut kha kum hakhana para piling kata bat ternga bat ru hakatha bakhala para kabahap apo ka jirang constituency nakaliang jong ba Preston ulo pensyairu ba yamenta onya krenchwa halor kumno ban penbiang ya kisaki satar ne ki kot kisla ban penshisha ba baro ki jaka ki baka Jela Assam kawan ban kentur put kidai ki bedang ha apo ka Jela Meghalaya bat kan pensuk ya ka sarkar shibon ban ya kren lada ki kot kisla ki long ki babiang bat bakanam ailat baki jaka ki puta jong Meghalaya kinsha kene ha ka Jela Assam District Committee kabede bat kene ka boundary issue de ilabu ya ka committee bat ngalong chairman mga ya kabede bat ka Ribhoy District oi de ngilaya syong mentakasni masuk nak sebune on the people pro members lain no anu ki honorable MLA jong ki bangla ban poi number ki dia syak ki dia lain iwe ba George MLA na po moy bat iwe bat MLA jong sning ba Jason ba kimla man poi kila penting ya ka komiti berpoi dia ka wi pat ka meeting ka ke sia don man bagi dia ka ni ka si ka jing ya keren jungi ya halo jong ni ka isu ka ba phiru kreatif bala sha ka ski na ka le sarkar Jela ka jungi apa Jela jong chief minister in lek ang ke ko ati ya ka min don ya ka ni ka meeting ba chief minister jong ka Jela Assam ban ya keren ya ka ni ka pending issue ka long pending issue ka ba baru upay baru kamtam ya ke district Ribhoy di bulan hati kita ya kalau wat akhir ini kita lihat sini tangdon bukan agak tu kesnong yang puli te ngia keren mentak sini baga hati komiti berpoy kalau baru mau ki PCM ki nong senong ki sodar ki MLA bat ki MDC jongka district jadon bat kumjuru napaliang jongka dis council nadui executive member ilaka ban secretary jong council ki awan lam tingle share sibun ki eke kawe ka ba ni de komiti ka ba ni ai ya ka ketu ya ki khot jong ne komiti ka lomba kin sga ba da ki ong na kaliang jong ka borsnong na kaliang jong ka hima na kaliang jong ka council lene na kaliang jong ki simet ki ba syong hati ti area ki jaka ki ba don kaptukan ni ke jingya claim ya counter claim ka lomba kin snow bah kat baki don snei ban wanra ya ki documents ban wanra iki kot isla sya ka komiti kena baka komiti kan submit ke sarkar kum ka jing pen plan shu ya ka ba ni ong let's say kan ni ke jaka ka de ke jomi la ni kata ka jaka ka de jong asa de kata ka de ka menlayai ti na kaliang jong ki members su la menjur bro bakin ya persyang banwan iki kot isla ke barim baro kanu ke bangidon nang ba umong nginang perklan susu ya kajing pensisa ba kita dijaga ihap apa Jela Meghalaya dia mentak asli ke bangi keren ban ya keren ke ba ya dijaga kelong ke bangi ya fokus ba bangi keren le ya akan dijaga kawe ke deka kana para piling kata area kabadon katukan di Filipino
kini ke area kami keren apa komiti bat ka baar pada ka bakla para area gitu ke area artali tidak pun gitu ke area of differences ke begini ya keren tamu ngomong nama ba kapor kalungkot hamtam ka pandemic kadon tinggi keren saya kini ke artali ki jaga hakabang nilai keren nilai terjemut bat hakawi pat komiti yung session yung sekren sisu saya kini kiwi nadu ki block 2 nang nak iya kiwi kini ki dispute area nene ki bengi ong ki area of differences hakabang iya syong na komiti nang ta anda kan nang ta ngin siya submit pada report sa kasorka nakabenta bakan submit lane bakan lek ko program hakawi ki batka asam kita kidai ki jing kren bakarai ki jing nang ta kacang nang ta sakwe ka bang brief ke bang apatai ya ki members juga komiti beroi ya ka tu kijing jia ka ba mi om ka yom kuli ka ba jia kini keski untuk kijing wan jadi kulit kijing wan wengi ki pus slide kini kitai ngakwa man keren nek bahasa da ngiru na kasokan ya kan nek jaka kadi hapo mekla kamdon ka area of differences te kane kala hak apa ke jaka mekla te na kada ni la syai ka sniru na kali sukan ni keren dia kena isu ba kani kamde ki isu ko ngin ong ba ya dispute le ni ton ki jia claim le ni ka counter claim ba kani ka kumo pi ba kani ka yo puli la se ka de asam le kede me ka andre kani kamdon wat tang hakalis jong kita ki hat atli ki area ki ba nging la sombet ha ka de bat ki jaka kita te kumtang ngala patai atau ya komiti ki khot komiti per khot ba ngiru na kali sokan ni yang triang da ka basken ba ya ka yo puli ni jong be wat penuju bandai subandon kanu benu ka kanu keram nang ismat hadina katakan jia ha u arjar khatwe khat ha arjar khatwe de ajar khatwe de ajar khatwe ni la penbiang ni ni ikut islam khatwe khat ar ko ngopi de sorry de ajar khatwe khanyo hapol balong si pristar usnawat de hatu podang nga adon lang kasorka to sila untuk tumukul sama nilali kendu nanta nakata ka meeting ka ba kawas meeting ka begendu apde mu chief minister jong mikla chief minister jong asam doktor mukul sama ba usonawal kalong ba ngirai dengan submit ya ki kot islam ki claim na kami kala lane ki counter claims na kali asam de nakalian jong kami kala nilali submit dan henry ngom ki hamna submit kayong kuli kamdon benta hakata hat atli ke jaka kaba ni sombit sa sam nakada mo pi kayong kuli kamdon isu kani hemi kala pi kelom ni nakada mo pi ba ngidang ikren kadon kalan pil joga discussion ba jaka ding layar aplang ni nek sokaru kumno ban frame ya konten sa kapro ban ngom pi halada pi ape ya de draft lan bil jongka ke si belum so beautiful gumno ban I bor ka discusil susin kan her teter silu ki bosnong ki botau na kam dar register namar ko ki wat tang mangi la jong mentau ki nong register hadisi office kadol ka ha den re ya kane ba pin ong ke state government ba penrit ngima namar kane ka di register ni kre registration den nak ta ka sito den re la ni don namar ba ka subject kalang kadai ka subject jom ka siksitu ka subject jo ka discussion but kalam dunia sistem jom iru hamne kadai jo ka siksitu te dang ni kwa ba la ka discussion kan pas no e kata lambil kan draft lambil jo pi nga ka men sistem manangis mat kala pusuk akan komunista hakaba ye ki genuine non tribal ki bo kli ba don hok ka jaka ka thit long genuine kamu nakalen sosial kadon provision bakilaban register nama kata ay lihat ni ka blok 2 ti ko mo pingimpat ya keren say ka subject jo ka blok 2 te ko we ka ba nga nakwa ban ong ta ko we yang i stakeholders yang i kipay ba ng susnong kamtam jo ka ni ka Riboy district ko hol uwe ubanong pita ubanong dom lada don manono ban clear ya ka jaga ko puta let's say ka ba nga asong asa ka khala kun hamni dan mereka way hakan ni apor jom kejing keren jumi kabang kerpat rip yang barok kinong sosnong jumi bat kabang kerpat nadu kinong nikmat hadu kinong yalam snong kinong yalam kau hadu i maru tong ilong jaja
nama kita hilap ban lek kenang ban pensniu ya ke situation ban pensniu ya kijingan deh gitu kendai ngakar parit nakal yang jemi tongin long jajai kam leleng lai long jajai kat ni tongin long jajai tambah haka juga por ngin long pada ki satar haka bang ngin pentingna ya ka jongi kamu ke jongi ke jongki kendai ke jongki kata kadai ka ba ngini kuat nakal yang sorka bat kumjuru nakal yang di pai ba nang sosno jong keri bohai distrik bat jong jalan lah ya pi ya kan ingin kepala kan ingin dia som solasya nama pi kan ka om kajing om give and take polisi ngatang itu ni lah kajong ka jemut dan rei ngai ngam om give ngam om take ya ka badai ka jong tengin sim la jong lo ya ka jong kuwe ba sim lấy long mo kata dan rei ya la ka jong tengin hap sim la ka jong ni thì ka bom de ka jong ta balai ngin om ka jong ni tolong ita ide principle ni ba manas no bangin nak kalian bersorga nak kalian dipajba hijau kejela nak kalian dipajba hijau beribu ngatangin kuah ya kata ba ngim kuah ai ban obat simptom sin siru nasa ni kuah tan ko ladon tan ke jong ni ka bangila im ka bangila ada dengan Friday tak kata aga ka begitu dan nak kata dah mau pi ngin nam ni keren ya ka gibante ngai ka bangi keren balik ni sathau nang kering ngomiti ba man ke distrik Dugindon kini ukti ba bagi peninggol lang iya ka hakan komti ya kinong sinsar hima kinong sinsar la kinong sinsar snong ki MLE ki MDC kade hakata kanong balai ni ko mo pi ba ni kwa ba watsi in siru bandunang dai nanta watsi in siru bantang kamde ya ke jongi ni sip ke jongi ya ke joki sip